Man amanah. Nah, kelero. Man aminah. Apa tambah salah ria. Mun idhar harus baca terang. Tak boleh baca ngengeng. Man amanah. Tak boleh. Man amanah. Tak boleh. Sekota idharnya apa? Huruf idhar beda menem. Bila beda tanwin atau benun mateh atau bi salah situng huruf semenem, maka itu disebut idhar. Apaan seenem? Fathir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Contoh, man amanah nun mateh atau hamzah. Boh, aku lor ya. Cek melengan nun je. Apa ner ya? Kebala kan nun je. Suruh cok yang meleng dah ya. Cok lama mati ki amun temun bi Hamzah. Saya ngak temu bi bini Hamzah ya. Yalah, non je huruf bani orang goblok. Ba ence gendeng. Cok nun lama mati ki suruh entar karo mana Hamzah. Mun lama mati neng iku buran cok dolonan. Ah, di mana Anda?